بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palangkungan sin kami Islam, alhamdulillah, yari na isab kita niyo jaman na ito ini amin waktu persukuan sin guru na ito mulia amin kawiaksahan niyo pagkakitaan programa ini bunga sin pag-iman. Sa Allah ka waktu ini yari na isab siya katuk taniyo amin ini gumanap sin pengajian insya Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya kaluha angka ini waktu rakuman wihainin zaman niya insyaallah sumawa pagpuasin ang buong waktu susungon niyon kalau mapinda na yung kahalang sa in programa sin kita niyo insyaallah ta'ala pizza unum na lauta sumud na kita pa bulan mulia at ini programa tahawak tu amin sumud na long ta kabla iftar amin di pa maauning pagbuka sin kita niyo magtag na yung programa na to si lisag 5 sin tiap-tiap mahapon sabab hadum yadto insyaallah na pasal sin labi mahal ka inamoy hinang na to sindum ha masjid kamo na in pag tarawih iwan si mga pagdihil pangadjian na kamasjiran na inyad tulong ta wayron na programa na to sindum insyaallah ta'ala manjari in programa na to adlaw na manjari resab ang mga kaibanan guru bang sila makasaot doon amin lisag upat insyaallah ta'ala at ini lisag upat sin mahapon manjari resab ito sampai pag-uusin ito lisag upat iban lisag 5 isab insyaallah sampai magbuka na wihad to na indagan sin programa na to serta magpahati kami pizza 5 sin longta mahapon sin bulan susungon yan amin bulan June natin niya magkita-kita niyo sin bulan insyaallah ta'ala pagpuasin pagkita yaon atin niya baya-baya mga lisagwalo sampai sa lisagwalo labi-labi amin mag-declare na in mukti sin kita niyo sin pagtagna na to sin ini pag-ibadat na to habulan Ramadan bang kakitaan atau di kakitaan doon nakita niyo hapit sa 5 makaingat insyaallah subhanahu wa ta'ala na mo yung mga hipahati na muna na manjari di na akong palugay tukbal ko in guru na to kalasan amin gumanap sin pangadjian laung ta bunga sin pang-iman wayron na ruwayang din kan Sheikh Abdul Nasir Abdul Rahman pal itapaddal siya datu maskura. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد قال الله سبحانه وتعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق
والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون الحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. Mahuli mga anak apo kakasin Allah subhanahu wa ta'ala, haruman ini hiatud na mo na isab maun pahadarat singkamu in pangagdian bunga sin pag-iman sugpat sin pangagdian tanyo sin limaway rumyaum. Hari na mo pa ikabuklas kanyo in pangagdian na to haruman ini manalam salam kami ang mga anak apo na mo katan mabut atawa abutan sin hatiranan ini halapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kakasinsin Allah subhanahu wa ta'ala, masirakitan niyo pangadjian bunga sin pag-iman. Salta doon kita niyo habunga sin pag-iman, intao na mamaugbog hakallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salta mga tao nagmamaaroy pa Allah subhanahu wa ta'ala, piyagmalila nila yung kabuhi nila iwan kamatay nila tiyanto nila tunggal da in Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuwan insilayan mga tao malasa iwan makasi ha mga asukampong nila. Dito yung pangadyan na to mga tuwan. Nasabutan niyo ang pangadyan na kauna. In sabab, uno'y karayawan ha dunya. Tungod pa mga tao, malasa sila hasilatul arham. Aming kampung nila. Kampung nila patuon nila. Kampung nila palawan nila. Kampung nila hapagpiyamikitan. Nasabutan niyo yan to mga tuwan. In karayawan niya dahil di hadun niya sambil paadlaw akhirat. Pagkatan niyo na sa buting karayawan sin mga tao maaddat bayang lasahon, bayang kasihon ha mga kakampungan nila masuukiban malayo liasan nila kalna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga Tuhan, sabuton na to harumin niya pangadyan, ukubatu qati'u rahim. Ukuba, paniksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, ha mga sila qati'ur rahim. Sisugpat sin Allah ta'ala, asal sugpat din adarat niya, ang panakita niyo betaan ayaw niyo ang pagbugtuan. Pahukutan niyo kalnaaw ni pagpahukot niyo. Pahukutan niyo sabab ikasanyang kanyo riha babaw singgum ni. Kalna mga tuwan. In masanyang dariha babaw singgum ni. Bangkita tanim masanyang amon ay mataod. Lumput laut niya. Aun karayawan niya kiba. Aun karayawan niya laut. Banga pangita na tuinyad tumasanyang. Illa bimasanyang mga tuwan. Amunay mga tao. Nagmisra.
in pagkasibang paglasa. Wala na bugto yung pagkasilasa nila. Amo yan yung masanyang day di dunya sambil paadlaw akhirat. Bukun masanyang intao wala doon yung kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa babiyad to, iinjunjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Biulan sangan kita niyo. Sabab ininang marayaw, subay biubulan sangan taniyo baran taniyo. Di kita niyo makad. Adakala, lukayan kita niyo, kita niyo magtakad. Sin bulan sangan kita niyo sinisiw-siw taon, sa kawa mga tuwan. Baranta niyo, magbulan siyang habaranta niyo tungod kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda sin junjungan taniyo alayhi salatu wassalam, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Mga sila wala liyaul, wala siyumo nagkasilasa. Wala siyumo sabab di makasumo magkasilasa. Mga sila yan, yarhamuhumur Rahman. Sila natuod yan, sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, kanunungan, kalasahan, si mahasut, si mahatinggi, dahil di hadunya ini, sambil paadlaw ka na. Salta sila yan yung pasanyangun, sinallahu subhanahu wa ta'ala, dahil hadunya, sambil paadlaw akhirat, inadlaw akhirat, tumag na halawm simpakubulan niya, masanyang siya halawm simpakubulan niya, labi rin sinsanyang niya, halawm simbay niya. Dahil nga sa mabiyad to, yung malaikat sin Allah subhanahu wa ta'ala, manghindua ka nila, sinto panghindua. Hisiw sin manusia, bayang lasa hundi hababaw singgumi, way tuputan sim pag-igil ang pagjangki. Way tuputan sim pagtakabur, halawm sin jantung niya, halawm sim baran niya, way tuputan hadto, biad tindagbus niya. Inyad to mga tuan, duaahan siya sim malaikat. Malaikat hataas sil langit, iwan malaikat yari hababaw singgumi. Immuna-muna rumuakan niya, malaikat hataas sil langit. May tayad to, sababi pabisita siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaulungan sin Allah ta'ala, Ar-Rahimuna, yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Hipabisita siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga tuan, in kita niyo rin hababaw singgumi, makuyag bang magbisita? Lagi-lagi hamasan na ito, ini mataod nagdaog, mataod proclaim niya. Proclaim sin taon, na yan na magbisita-bisita hina. Way payan dirhilan. Sa kawa hapasalan sing kuyag, maaon na impagbisita-bisita. Bangkaw kiyuya ka na bihad twindagbus. In nagbisita tao iwan tao. In kakuyakan deng hataw iwan tao. Suway tuan, labing kuyag taniyo. Habisitahun, hipabisita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon mga tuan, dugay nginadlaw. Na, pabila siya bisita si malaikat, hasababin siya, piyakay na imbiyata sin junjungan alayhi salatu wassalam, deng hatuhan pamulansang, di siya may ingat magastun. Sa baboy pagastulan, di siya may ingat magdugal, sa baboy roon pagdugalan, pabisita siya sin Allah ta'ala, malaikat. Pabila siya mabisita si malaikat, aun to kakuyaran, hirihil ka niya. Aun to kakuyaran, hirikumin si malaikat tudyo patuhan. Unin to kakuyaran niyang mga tuhan. Muna-muna ruwaahan siya si malaikat. Indua asing kita niyo, aun di tayo maunsin Allah ta'ala. Bukuning katan, panghinduan na to, pabaran na to,
pangindua asim bakay taniyo, tiyay masin Allah Ta'ala. Aun biyay taniyo. Biyay ta sin junjungan taniyo alayhi salatu wassalam. Sumanggaru madlaw. Inna ngayo. Sakali wala tiyay masin Allah Ta'ala. Uy may tayan wala tiyay masin si manggana kaniya. In sabab mat'amuhu haram, mashrabuhu haram, maskanuhu haram, wa malbasuhu haram, fa anna yustajaba lahu. Bukun dosa sin Allah Ta'ala wala niya tema, sa dosa sin nangayo. Dosa sin nangayo doa ahangkan siya way na tema. Unin dosa na hinang niya, inna ngayo doa apatuhan, impagkaon niya haram, di tema. Impag-inom niya haram, di da. Impakayan niya haram, di da. Wa hujiya fil haram, di da. Simulig siya, timamuk siya ring haram, di da taymaw. Na, in dua atuan simbisita kaymo. Malaikat, taymaun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin dua kaymo. Duahan kau bisita pa kau. Iniruwa asim malaikat kaymo. Allahumma arhamhu. O Tuhan ko mangayo ako kayo. Sinangayo malaikat, hisimpya ngayuan ikaw, harap pakain pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamhu. O Tuhan ko, yung pangayo si malaikat, amin tao maingat magulong yun. Amin dia mo papagulungon, papanglasahon, nang lasa siya, kaulungi. Aturayan doon. Amo yan yung nagkakulang hamasa na to. Aun pagulong na to, wala doon yung pagulong kabayaan sin Allah Ta'ala. Pagulong kabayaan na to. Paglasa kabayaan na to. Kabayaan sin napso na to. Kabayaan sin syahwat na to. Ampain pagulong. Paglasa. Pagibadat kabayaan sin Allah Ta'ala. Wala dito. Dahil nga sa babyan, bang nato aturo ning kahalan nato hamasa nato ini, biya dagbus anak ilo. Biya dagbus ilo. Sinya unin ama niya, sinya unin nina niya, sinya unin namamarintakan niya, sa biya dagbus ilo. Anak ilo. May tayad to. Uy roon ama. Way ina. Way kampung. Sinya unin kampung. Unin hati niya, wala na nabutok nagkasilasa kabayaan sin Allah Ta'ala. Nagkasilasa sila nabutok aon gulalan. Matawid sin. Maingat. Makusog. Matawid in koneksyon. In koneksyon pa Allah Ta'ala kaya lupahan na. Naringa sa gadto inhirwa asim malaikat tataong ini. Kaya ulungan na siya sin Tuhan, induan niya, Allahumma arhamhu. O Tuhan ko. Yung pangayo si malaikat, kaulungi siya. Aturayan na ngayo ko pabaran mo. Pangayuan kau si malaikat. Ampay pangayo si malaikat, bangkaw kaya pangayuan na. Iniyan Tuhan. Sa lago-lago karayawan. Dahil nga sa biyad to, pamulan siyang katutanin. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hindi tani. Hikaruan niya mga tuwan. Unin pangayo dua si malaikat. Allahumma ghfir lahu. O Tuhan ko, pangayoon ko kay mo. Ampunan na yung dosa niya. Subhanallah. Allahumma arhamna. Allahumma ghfir lana. Dumadlaw suba kita yung mga dua. Hari na kau makapangayo dua, sarawa nagmisra sa diyang pagkasilasan mo. Iwan sing kampung mo rin kanina mo, kampung mo rin kan anak mo.
Di na kau magyanin sila, di na magpangasip. Sa asipon mo na sadya. Lasahon mo na sadya. Tiyataw da kay mo sintuhan ng karayawan. Wa ma taf'alu min khairin tajiduhu inda Allah. Uno-uno na sadya hinang taniw karayawan. Ihagad taniw yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Bukun da yung tao, bukun da tao yung nagtataw. Biyawon yung pangati na to. Tiyataw sintaw yung karayawan na to. Bang aon tiyataw sintaw karayawan na to. Mauusmaning kanya, kawaon niya pa. Hari pa maubusin kanya, kawaon niya pa. Allah subhanahu wa ta'ala rin magpangawa. Sa magpangdihil. Waf'alul khairat. Hinang sadya kamu pamarayaw. Hakabayaan sintuhan niyo. Ay kamu maghinang karayawan. Hakabayaan niyo. Sabang kamu naghinang karayawan. Hakabayaan niyo. Kamu'y magbayad. Na impangasubo. Aw ni pamayad taniwad daw susungon. Uway, misan hindi ini. Kaya kabusan na kita sinawon. Nayad to mga tuan, indua asim malaikat. Ha mga tao nagkasilasa. Allahumma arhamhu. Allahumma agfir lahu. Uway bihan. Dayaw pamulansan. Sa kawa, di natunad tumakawa. Sabab wala kita nung nabiyaksa. Ning kabiyaksahan na to, bulan siya ng sintao. Nag-uuyom ng tao. Bang siya kabulan siya nga. Usog marayaw lang ng tao yan. Nag-uuyom. Amin pamulan siyang kaniya. Sinjunjungan niya alayhi salatu wassalam. Dahil nga hadis biyayta. Dahil nga Quran biyayta. Lilay si maglililay. Biyalaw naway na namun. Na may tawiron na namun, bukun hatulin atay niya magtuhan. In Allah Ta'ala, daytaan kita niyo impunan sing kahatulan. Suway hatulin tao magtuhan. Hatul siya pag-iman. Kimugdan siya pag-iman kabayaan sintuhan. Hatul siya panawhid. Kimugdan siya panawhid kabayaan sintuhan. Hatul siya hasara, magad hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ko mga tuan. Na, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard. Yarhamukum man fis sama. Kala sahin yung kataan pia panjari yadumnya. Kaya lasahan na kita sin sayul. Kaya lasahan na kita sin bungang kahoy. Ngayon kita isabdaw, naglasara kita. Yung kataan pia panjari sintuhan malasakato. Ba't bang bukunin sayul malasakato, mabanos na tao na lasun. Ba't ang bihaon, sayul na hadyan pagkaunon niya mataod. Bungang kahoy na hadyan mataod, kaunon niya. Bangin sayul, ibang bungang kahoy, maastol ka to, mataod na tao nagmula. Sa kalituan, tao, imaastul ha tao, aming kimaon sin mga rijiki dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Indirihilan sin Tuhan kaniya, marayaw katata. Na, yan tayo mang, na, ini ka to, unin hirwa akan niya si malaikat, o Tuhan na mo. Pagka mo siya biyaitaan siya sadyahan mo sulga, pangayon na mo. Palamura siya surga umbulabo. Fi jiwaril anbiya'i war rusul. Magdaiging surga niya, iban sing kanabihan, iban sing karasulan. Kadto'y kunutuan, indayawhan. Fi jiwaril anbiya' war rusul. Nagdaraig kau, hang kasingan kau, hang kalungan kau, hang kasulga ingan sin sulga mo, iwan sing kanabihan iwan karasulan, hapag nakuraan sin panagnaan nabi, hiyapo taniwana. Wala mo pakikita din katagna, kaya suy-suyan niya kau, ilago niya, intaas niya. Mga tuan, hirikumin kau sin malaika, ti pangayo kau ruwa,
Inapangayo niya, kasura siya ini sulga, amin kasuran sing kanabihan iwan sing karasulan. May tayad to, sabab yaun kanila inhiatud sing kanabihan iwan karasulan. Parman sin Allah Ta'ala, panabinatu Muhammad alaihi salatu wassalam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wairun maksud na muhinang kau nabi iwan rasul. Malain kaning maksud na, hiatud mo maun kanila, hindi nga Tuhan, magkasi iwan paglasa. Yan yung pagkaon, yan yung pag-inom, sa gunom, sa giday na sin pag-inom, sa paglasa kamo. Bukon kamo maglasa hangan sin pagkaon, hangan sin pag-inom, hangan sin katumbo-tumbuhan sa paglasa kamo, hangan kabayaan sin Allah Ta'ala, hangan diak kamo, si mahasut si mahatinggi. Amo yan mga tuwan. Na, uno sa dyan hinang mo, way ikaw nagkapital malaggo, sa tiyaw mo sa dahalawang sin jantong mo, di lumaas yan to. Limaas din umul mo. Limaas din lupa mo. Sa rawa, in pagkasilasa di maglaas. Nasa kalihamasa na to ini, nakauna pa rin kato tanyo limaas yung pagkasilasa. Di na magpangasubo kampong. Di na ipagpangasubong piyamikitan. Hikaluman niya, hikasipog niya, bang siya salamun sing kampung niya, mababa, hitakiring imbayho. Di rugalan pa kulong nari, kung pa masya matay masalamun na masa ini. Aturayan mga tuwang, na inallahu subhanahu wa ta'ala, ghafiri jamb, wa kabilit tawb. Amod, naman jariin kita na hisiusiin manusia piyakay na inyadto kabayaan sin Allah Ta'ala ar-rahimun na anistapin paglasa niya di da siya asipun lasahun di da siya magtaod niya sa niyara dumadlaw bugtuon makahanggatos sugpaton niya makapitong gatos siya nintaw karwaahan si malaikat harum ipabisita pa siya. Na, amad to mga tuhan, ingkakuyagan. Na, may tayad to, paman sin Allah Ta'ala, hasuratul Ra'd, allazina yufuna biahdillah. Sila natin mga tao, tiunay nila, injanji nila pa Allah Ta'ala. Magtunay sa inijanji mga tuhan. Apabila kita niuri makaparayaw, sin pagtunay taniw sin janji taniw patuhan, janji na to magkahi. Lara. Way na pagjanji sin tawa masatay ni Agarun. Way na. May tabukon sila biyak sa mag-agad pagjanjian. Amin agreement nila iwan sintuhan nila, bukon mahal ka kanila. Nag-agreement man sila magkahi na magdurunoy halga. Ampay mga sila ini, biyata sin Allah Ta'ala ayat ini. Allazina yufuna biahdillah wa la yanquduna al-misaq. Amin mga sila tiunay nila. Injanji nila patuhan. Wala nila liarak. Inpagjanjian nila. Sabab imang lalarak janji, hindi manununay janji. Min sifatil munafikin. Sifat si mga taong munafik. Duwarila. Bukon nagbabangkatin dila. Sa duwa ini pagbisara niya, ini pagbisara niya hambuk, puting, ini pagbisara niya hambuk, bundal, sa matao din puting din simbundal. Min sifatil Yahud dawan Nasara. Piyagmulkaan sin Allah Ta'ala yung mga tao yaddo. Hulat-hulat na kau, nagjanji na kau sa kaliliarat. Na, ampain sila iniri. Allazina yufuna biahdillah
wala yanquduna al-misaq, wala nila tuod. Liyarakin perjanjian, bukun biya sin Yahudi wan Nasara, hajaman sin junjungan tani alaihi salatu wassalam, sambil hajaman na to ini, sambil maabutin adlaw kiamat, sila yan, in bayulin tiha agreement, hantara iwan sin nagpapanjari, iwan hantara sin sila magkahi. Na, ada pun yung mga sila, na naimai, unin biyata din. Wallazina yasiluna ma amarallah, iwan sin mga sila, siyusugpat nila, indaakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala nila wiyog to indaakan. Daakan magkasilasa, daakan magtagipon, daakan nakatantan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala nila wiyog to. Sabab daakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakhshawna rabbahum, iwan mabuga sila patuhan. Sabab isiyo si mamugto, bugto na siya patuhan, intaw bugto na patuhan, wayroon na mga yu kanya karayawan, wayroon namang dihil kanya karayawan, bangaw nang dihil kanya karayawan, dirihilan sin tauri sadya hadlaw dunya, hadlaw kubulway na. Ang paamo at kagunahan na to mga tuwan. Magkagunahan kita niyo ato ni nato diddo. Magkagunahan kita niyo huwista niyo alom sing kubul. Sabab aong pagbista roon, aong pag-audit doon. Sa kalituhan, di adunya nagtataw-intaw huwis. Aong dalawang na huwis ko. Aong daabugaw ko. Nain abugaw mo hadlaw susungon. Bang aong abugaw mo rin di, na ay mo isab kalupahi, pagparakaw abugaw mo, makauna rin kay mo palong kubul. Pagparakaw tuan, ay mo yang kalupahi. Bihan, na amo yadto. Wa yakhshawna rabbahum, mabuga sila pa nagpapanjari kanila, magbayulit sim mga nasabot. Mabuga sila umutod sim pagkasilasa. Mabuga sila rin kalasahan sin Tuhan. Na, uno pa mga tuwan ng siyabot na hindi, wayakapuna su'al hisad. Iban kabuwaan nila. Hadlaw susung. Insangi pag-audit. Umar ibn al-Khattab radiyallahu an. Maghutba siya. Bang niyari na kalupahan pagsabuton na nini. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mga kamu, anak kapu Adam, musog babae, pag-auditan niyo. Pag siya'y puwahin niyo, inbaran niyo, innahinang niyo tudyo patuhan. Hari pa kamu auditon, hari pa kamu kasay puwahan, hadlaw ka na ka na. Wajinu, iwan timbangan niyo. Hari pa maaw ning pagtimbang hadlaw ka na. Way tuan, inu-inu na to, sa timbang na to, bugat na to, miugat lang ng kolesterol. Kolesterol, intimbang dumadlaw. Habay, harap pa doktor, kolesterol da. Amin timbangan ni hadlaw kana siya imagsay puwa. Wayron to, inu-inu na to. Dahil nga sa pagkanto na to pa doktor, inagisin doktor, tuwan lang na limaggo. Naunin limaggo. Limaggo imbaran. Na, suwayad to ajasan. Na, Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, impamong niya, hawutba niya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wajinu anfusakum qabla an tuzanu. Na yung kita niyo gayaon, timbang na to yung kaywanan, yung kato, wala na to timbang. Sinuay pang lamud-lamud na to dito. Kato tanyo muna, yung saypuhan na to. Kato tanyo muna, yung auditon na to. Yung kanila, baya-baya nila na mag-audit kaniya-kaniya. Na, amo yan to mga tuhaning kaya bubukaan nila. Mabuka sila sin pag-audit hadlaw susungon.
Nabihaunin tao, miuwa na kan Duterte. Way pamisan na kalilingkod, miuwa ng kaibanan. Yan, nabuktaw ra. Na, may tayad tumiuwa in tao sa babawang punishment niya. Ang pangkaibanan na marinta, way punishment. Dahil nga sabab yan na tuliritin ninang mangi. Na, unim beta dahil di kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, sugpat pahadto. Wallazina sabaru. Amin mga sila nagsabar. In mga sila masabar. Biugto na yung kasila sa sin sila, maun kanila, in sila rin mamugto. Sabar ito in sabar sanjata sa lagu-lagu. Tu imbulo niya. Hamuk din baran niya, tu imbulo niya. Hauno kau nakabab sanjata. Hamuk sanjata ra, tu imbulo niya. Nabiyaon mataod na. Mataod na hinang sintao. Sa di makato pakasabar, tu imbulo niya. Banghinang na sintao, hamuk din sanjata, upatimbulu, hangpuimbulu, inyan wala kagunahan. Sa gawaing kagunahan Tuhan, sanjata rin Allah Ta'ala, amunin kasabang. Wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, amin mga sila siyabaran nila. Unin siyabaran nila. Tiyatasan nila yung pagtaat patuhan. Imbar iman, masusa sila wang sila maliit na pag-ibadat. Masusa sila wang sila rin maka-ibadat pardo. Masusa sila wang sila rin maka-ibadat sunnat. Inbukun bar iman, masusay sila wang sila rin makapagmaksiyat. Turayan Tuhan. Na, yung mga sila siyabalan nila, indakan sinallahu subhanahu wa ta'ala, sabab tiyanto nila, hikasan niyang hakabuhi nila, iwan magdapa-dapa sila sing karayawan, adlaw susungon, tumag na halawang singkubul. Sabarub tira amardatillah. Siyabalan nila, sababing piyuhong nila, bangman sila kakuyaran, karidaan sila Allah Ta'ala, misandi na sila kakuyaran, sinisiw-siw tao. Bangman sila karidaan kakuyaran sin Tuhan. Salta, bang kaya kuyakan na sin Tuhan, kaya ridaan na sin Allah Ta'ala, karausan sin Allah Ta'ala, palasahun kanyang kataan, piyapandan. Buluhan buok. Buluhi karwa. As-sabru an maharimillah, an maksiatillah. Tiatasan niya to, wala siya nagmaksiat. Nagmaksiat niya, nakuliling alom simbay niya. Hakuliling singkauman niya. Nagmaksiat na pangatod. Nagmaksiat na haswara. Nagmaksiat na hainang. Haunuhunu maksiat. In siyaway. Siya balan niya in haram. Siya balan niya in dosa. Sabab tiyanto niya. Aunda kapi niya. Nabang kauri sumabal kabayaan sin Tuhan way kapi mo. Paiman sin Allah Ta'ala, Inna Allah ma'as sabirin. Tanto tuod sa bunal-bunal paiman sin Tuhan. Tabangon ko yung mga tao kimugda na kasabang. Na ay mo blima yung Tuhan bang kawala na sa na. Long mo nagsasabay sa ako ini. Sa maintay ni way tatabangan. Bukun kau haatulan. Bukun kau hasistima kabayaan sin Tuhan. Nagsabar kau hakabayaan sin napsu mo. Hakabayaan sin syahwat mo. Hakabayaan sin pikilan mo. Inna Allah ma'as sabirin. Sa bunal tu din Allah Ta'ala. Salta niya. Tabangun niya. Kalasahan niya. Palihalaon niya. Yung mga tao nakakugdan hakasabar kabayaan sin Tuhan. Siya walang niya magmaksiat. Sabab tiyanto niya makasipog magmaksiat. Uno-uno maksiat asibi ibanda kula sipog na imbaran niya.
Sipog niya walihan niya. Way piyagmaluman niya. Nasababian mga tuwang. Way na sa taud-taud maksiyat amunin masa na to ini. Sarawa, tarangon da sinallahu ta'ala barima. Hasabab sing kasabar nila. Walladhina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Amin mga sila siyabalan nila nyadto. Siyabalan nila indaakan. Way sila nagsumlong. Ibang kuyab nila. Siyabalan nila timangkis dengan kataan mami. Ini katu siyabalan nila in pakadalan di matung kanila. Wala sila namung pangkalpatuhan. May ba ako na sadya hindi ratungan sakit. Bulan yaon na sa sakit. Bihaon na sa sakit. Way, uno ni pamung nila. La hawla wala quwwata illa billah. Uno ni pamung nila. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Hu Allahu akbar. Amo tini pamung nila. Di sila mamung, uno na ba yung tingod ka ako ini? Hangkat tahon na halong kasusahan ako. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kitaon sin Allah Ta'ala rin katutan yung hisin original maghinang nga kabayaan sin Tuhan. Hisin tumutog hahinang atulan kabayaan sin Allah Ta'ala. Di siya mamungpangkan. Di siya makapamulong niya malas pakarayaw ako yung sila yan tubukon malas. Di siya balan nila. Sabab tiyanto niya kaya kahakat sinatay niya aun pakadalan dengan Allah Ta'ala. Tutupungan dengan Allah Ta'ala. Nabi aun tuan tiukod na sintaw maray lang niya amo na ini. Ay mo tukura kahagara sadya. Sabab bang mutiw ko na maig ng kasabar mo. Na intuyad to mga tuwan. Hikasan niyang day dihadun niya. Bang mo siyabalan, yad tura isab, aun na isab dito timatarad kay mo, atuni mo halawang sinuno. Aun na isab huis mo ito halawang sinuno. Atura yan mga tuwan. Na, bang malagwing preparation tanuri adun niya kataan kahalan suway labi malagwing adlaw susungon. Yan mga tuwan. Na, uno pa imbeta. Wa aqamu salat. Tiutunay nila yung sambahaya nga kabayaan sin Tuhan. Bi arkaniha wa surutiha wa adabiha. Katanya tuya agad niya. Sababin sambahayang aun salakan niya. Bukun kanya-kanya maghinang salakan. Aun purmat niya. Dengan sabab yan, injunjungan tanyo alayhi salatu wassalam, imbeta niya, sallu kama ra'aytumun. Dakun ta kamu magsambayang, inda akan kukanyo, amores hindi akan kaku sintuhan. Ingkagin na ito magsambayang, ingkagin yung magsambayang, singurin yung sambahayang, biyasin sambayang. Na yung pangasubutuhan, ingkita niyo, ini biya na kaadto. Iba na pakayang kasinguran. Awon. Yarimbay kalam. Yarimbay hadis sinjunjungan. Alayhi salatu wassalam. Mataod mga makahati mga ulama. Na. Wa aqamu salat. Tindog nila yung sambahayang. Masusa sila bang sila rin makasambahayang. May tayad to. In sambahayang amo na magkurik singkatan mali taning. Dahil nga sabab yan, yung mga tao kimugda na sambahayang sila na ni mga tao hatul. Di makalanggal syarat. Sabab beta sin Allah Ta'ala
Hafal man niya, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Insang bahayang apabila kimugda na kabayaan sin Tuhan, stop na yung katan mangi. Di niya nahilan dyan. Dahil nga sabihan, imbar iman, di magpakahinang do sarakula. Siwi-siwi sadya. Bukumpay sa piyagturan. Sabab, biyarog bukan nila, aumbay ta sinjunjungan. Impiyag bubuka sinjunjungan tanu alaih salatu wassalam. Bukun nisyan wal khata. Bukun. Sarawa at ta'ammud. Tuurun na sin taulumanggal sila, sin kaya ingatan niya, magtawat na kumanlong niya. Makasusa, problema na pula. Sama sa nato ini, bukod na problema. Isang long nendo akuan niya, tuya dahat tuya sa binhinang. Di man jari mga tuan. Di man jari immaah. Di man jari mga kad-ngakad kaway siusutaw. Suway pagkakaran, tunggal da Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqamus salah. Wa anfaku mimma rajaknahum sirran wa alaniyah. Iwan piyag napakanila in ununa iyan ugara na mo kanila. Piyag napakanila in ingat nila. Piyag napakanila in pikilan nila. Bukon nila piyang destroy. Bukon nila piyang larak sa piyag napakanila. Ngunin hati sin piyag napaka nangganap siya Hawaii. Nangganap siya hakulang. Nasa kalituan yung pikilan niya, ing kulang, mahinang naway. Wala ni nagyanapan. Sinpiyapan jari kita sin Allah Ta'ala magtulong tabang. Bukun kita piyapan jari isa-isa. Dahil nga sabi, aning katanin ang nato, ang kamatauran, jamaah. Di kita niyo maka-accomplish isa-isa na to. Mangintaw lang mo isa-isa mura, ikaw maka-accomplish, mangintaw pang isa-isa mura. Nung kaya din yan. Na, isu naghinangkay mo toilet, isu naghinangkay mo matawad siya. Nawangyan isa-isa mura, ikaw makaintaw. Sa, nakaw magkalat. Dahil nga sabi, ang kamatauran hinang na to, ma-accomplish suway jamaah. Dahil nga sababihan kakuyakan sin Tuhan innahambu inna yadullahi ma'al jamaah. Nabiyaw ning kakuyakan na to kaniya-kaniya. Aturayan mga Tuhan. Na, piyag na pa kanila inunong nila yung aun kanila. Hisim pag napakahan aming mga way siya wala nila pakyabawakan. Iwan sin aun sa di makajarihan. Aturayan mga Tuhan. Sa wala na to na iatod, nangatod-ngatod sa kita ni. Ninagi na to, tutudan, wala sila nagtuyo. Tutudan, wala sila nagmaingat. Maba siyaon magmaingat, sa kulang kapos. Kay bananway na ina, kay bananway na ama, way na mamandog kanila. Maba mag-school, maba sing katantan sa wayroon na tuo, way na tuo, wayroon na lawa. Wayroon na mamandukanan kanila, wayroon na mamaubog kanila, naisiw. Ada kalatuan yan kayo. Pag napakahanin pikilan mo, bangway alta mo, pag napakahanin sangsa mo, bangway ununo, sa babimbeta. Wa anfiku mimma rajaknakum. Pag napakahan niyo, in uno-uno na, kaya jiki na mo kaniyo. Iningat mo, pikilan mo, yung katantan niya do pag napakahan. Sirran wa alaniyatan. Hakatampalan niwan, hakasipukan. Uno pa, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Uning kuan idba billati hiya ahsan. Turayan mga Tuhan.
wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Immangi ganti isindayaw. Immarayaw kadto kaw pasarayaw-rayaw. Agpangi tampan immangi. Unin ipagtampan mo marayaw. Bang tiampanan mo immangi, simmangi nagdubol immangi. Bihan mga tuan. Nabuko ni sabya sinagi sintaw. Himinang na ako maraya mangi, ganti ang kurakumaan si marayaw. Banga pagturan di man jari. Rasul sallallahu alaihi wasallam na may takato taning bukuning kya bukaan niya al-khata'u wan nisyan. Sababing kata na nakapuadam magkabihad to, magkalupa. Sa balikan na to, impyak bubuka-buka si Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna in at-ta'ammud. Turun sintaw himinang sinun. Na yan to mga tuan. Naisiw si makainang hadto. Ulaika lahum uqbadda. Sila na ato yung mga tao. Siya sadyahan si mahasot si mahatinggi hulaan marayaw. Bukundi hadunya. Hindi hadunya uwot ng may takay mo. Yan din pikilan mo, yan din pangatod mo, yan din kahu, yan din batu, yan din katantan. Baya-baya mo na magpahinang pagulaan marayaw. Ang painahadlaw susungon na yan to tetaw kay mo. Ulaika lahum uqbadda. Sila na ni mga tao sa rayaw-rayaw hulaan. Unin sa rayaw-rayaw hulaan, jannatu adnin yadkhulunaha. Sulga sing kanabihaliwan karasulanin papasuran kaniya. Aw niwan niya. Ho. Naisin iwan niya. Wa man salaha min abaihim wa ajwajihim wa jurriyatihim. Hisiw-siw hindi mayaw. Hisiw-siw hindi mayaw nagtag-ipon pa Allah Ta'ala. Anak niya. Asawa niya. Anak apo niya. Abaihim wa ajwajihim wa jurriyatihim. Papag-araron sila. Pasurga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Ingkatan lawang sin surga sumud kanila malaikat umuno. Salamun alaikum. Turay, manalam salam in malaikat kanila. Salamun alaikum. Kunnata. Kasajahitraan kanyo. May tayad bima sabartum hasabab singkya sabalan ni wa dunya wala kamu nangibog sinpya ibog sintao sa ingkya ibogan niyo siya balan niyo tuod ingkya ibogan niyo amun impya ibog sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salamun alaikum bima sabartum. Yung mga tao nagdara simbunga simpag-iban inlasan nila pakampung nila tiyatapilan sing kasabaw. Tiyatapilan sa kasabar yung pangato yung pangdungugin suara yung katantan na ito mga tuwan na hadlaw susungon paman sin Allah Ta'ala jannatu adnin yadkhulunaha sulga sing kanabihaliwan karasulanin kasuran niya magagad siya iwan sinasawa niya, iwan sinanak niya, iwan sinanganak apo niya, amuin silang kalain nagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin sila nagjamaa, nakapag-agad-agad, nagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya day sabhan, in sila nag-agad-agad, nagmasyat pa Allah ta'ala, mag-agad-agad day sab sila, panahon sila pinalkadahan na waliyadu billah. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا nayadto mga katay mangurang na ada po ng mga sila ng lubo yupsiduna fil ard wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yupsiduna fil ard ulaika humul khasirun.
Amin wala nilahin ang nasabutan na kaw na yadto, paita sintuhan. Habaita si mahatsut si mahatinggi. Gaman liubo nila yung sara sintuhan. Wayroon na janji agarun nila. Way na agarun nila. Yupsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Yung mga sila yan, halawang kaluwian. Na yung luwi kaya hatihan na ito nagusahara. Luwi ha pagsambayang, di, wala inu-inu na ito. Di na ito pag luwi ba ako ito sambayang ko? Luwi ba ako ito paghaji? Luwi ba ako ito pagjakat? Luwi ba ako ito pagkasilasa? Di na ito yan pag-audito ng biyad ito. In luwi pag-istahon na ito, habisnis da. At turayan mga tuwan. Na, yata da hindi ka ito. Hisiyusin himinang simbihad turagbus. Paman sin Allah Ta'ala, ulaika allazina la'anahumullah. Sila natin mga tao pagmulkaan sin Allah Ta'ala. Uy, mga ipagkaraw kasudahan sin Tuhan niya, mga pagmulkaan niya. Bukon mga kasudahan in Tuhan. Way ikaw piyabayad sin lupa niya, way ikaw piyabayad sin katumbo-tumbuhan niya riya ini. Katantan yun, way ikaw piyabayad. Pia panjari niya ka, way ikaw piyabayad. Sa siya, ikaw tauin mga kasudahan. Nagdurul baya kau sin nikmat sin Allah Ta'ala, wala mo sadya iyakan. Na yung mga sila, namugto ipagkasila siya. Wala nila hinang yung pagkagipon nila pa Allah Ta'ala. Lamod na rin ito yung pagkasila siya. Wala nila rahinang, paman sin Allah Ta'ala, ulaika lahum, ulaika allazina la'anahumullah. Paasammahum wa a'ma absarahum. Ay kita numay tayo nabihay ini. In kiyasuknaan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paasammahum. Biya na simbeta hayat. Summun bukmun umyum pahum la yarju. Iyon na rin kanila yung pangdungog. Iyon na rin kanila yung pangita. Aturayan mga tuan, pangdungog, pangita, way na. Inawiso, way, nabuta, way. Sa di nakimita, singka sa bundalan. Magbihan na hadjar mo madlawin kita un maksiat. Bang bukun maksiat, wayron nakapusan. Aturayan mga tuan, waliyadu billah. Tangkisan na ito yung mga bihad turagbus. Unun sebab yang kuduna ma ahad Allah wa yaqta'una ma amara Allah. Liarak nila yung pagjandian. Biugto nila yung pagjandian. Na la'anahumullah. Fa'asammahum wa a'ma absarahum. Nabi susila. Kayo nabisu, na umaw, nabuta. Malaingkan bukun kallo. Sa may tayad to nabihad to. Sa babing kasabundalan, reject na sin pangdungog nila, reject na sin pangita nila, reject na sin suara nila na kalagihan. Gampay buro, paglagi sin tao. Na amuyad to mga tuwan. Sabda sin junjungan tan wa alayhi salatu wassalam. Salasatun la yadkhuluna al-jannah. Tutumpukan tao bang nila mahinangin to ini na insulga di na magyan kanila. Di sila pasurun sintuhan sulwa. Sabang sila isang magtawad, kapag tawad sila. Napun sila sinallahu ta'ala. Sabang di la yadkhuluna al-jannah. Salasatun la yadkhuluna al-jannah. Unin hambu. Mudminul khamr. Amin ta'u adik hamakahihilo. Adik hamakahihilo. Nah. Di tujad.
Hikarwa, musaddikum bis-sihr. Nagkakahagad siya hasihir. Nagkakahagad siya pagputika-putika. Nagkakahagad siya halipyang langan sin Allah Ta'ala hinang sin jahiliya na kauna. Ingi haon bang siya nagkahagad sin pagludyum-ludyum, sin pagputika-putika. Arba'ina yawman. Insang bahayang niya kapatanadlaw. Di tayo maun sin Allah Ta'ala. Hikarwa, biya siya sin nagkupur. Hajunjungan alayhi salatu wassalam. Bihado mga tuwan sa kaula-ula. Sa way na po kasi mga tao, sa babuhay kaya na naman niya, habaran niya. Na ini katu, kati urahim. Dito makasurwa, im mga tao, namugto ipagkasilasa. Mga tuwan bukon kita niuli. Hipangasubo na to yung kampung na to. Dahil kanina na to, dahil kanama na to. Dahil pahamasasing Kastila, dahil nga pag nakaliw yan, ito pangasubo na to. Matawad na rin mag-ingat. Mag-ingat tira kumani siya matawad sin. Inagising kaywanan, misan sana kurit na mangampung. Bang matawad na sin ko, inagising kampung ko, iwan simbukon kampung ko, matawad. Kampung mo sa ako ini. Di man jarin bihan. Bukon impiag kampungan, impiag lasahan ka na sinsin, sarawa, daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na amoyad to, mga tuan, murah-murahan, ang mga anak kapo na mo, amutan sin ini suara ini, na salam doa na mo kanyo katantan, murah-murahan, na asal-asal da nasusug pating pagkasilasa, dohunan tanyo sugpatun, pahukutun, asal-asal da piyahugut sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini pataurun tanyo in karayawan biyay takato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala bulan sangan nato ingin hawabaran nato in anakapo nato supaya inununo pakarajaan nato kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang pamaawon in pagkasilasa diya dunya hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala nafaani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا فهما وعلما يا الله إنك أنت علام الغيوب والله أعلم بالصواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.